Free Fire'da таштап кеткен топ 5 ютуберлер. Бүгінгі видеода жігіттер топ 5 ютубердің аккаунттарына обзор жасайбыз. Free Fire'ды таштап кеткен. Барыңарылар жігіттер, Poison ютуберді танысаңар керек. Таза өз подписчиктеріне прокачка 40 000, 50 000 чета қалса 140 000 прокачка қылған күндерде болған. Аккаунтына келе тұрған болса жігіттер 72 уровень, 17 000 лайк. Аккаунты жігіттер қанша жылдан бері заброшенный аккаунт кен. Қарсар бұл жерде пропустарын 1222, 2222, 5555, 9999 елсерке ушундай күштүү ютуберибиз азыркы учурда Free Fire'де ойнойт. Топ 2-ге мен турнирный игрок мировой Бразилия 2019-ды жеңген жігіттер Черкадровты қойғым келет. 73 уровень, 45 000 лайк. Азыркы учурда жігіттер аккаунты заброшенный, бирок жігіттер аккаунт уагында кандай донаторский аккаунт болгон карап кетсеңер болот жігіттер, бирок азыркы учурда Free Fire'де таштап кеткен. Андан кийин жигиттер топ 3-ге кимди коет деп ойлойсуңар? Жигиттер мен конечно трешерди коет элем, бирок аккаунты жигиттер ушундай болуп кирбей атат. Мен аккаунт заманин причина читерство дейт, бирок жигиттер ушундай болгон трешердин аккаунты да банга кетип калыптыр. Анан жигиттер алмаз албай жүргөн адамдар болсо, менде WhatsApp группа ачылды. Ссылка TikTok профиле жана Instagram баракчамда турат. Бир кнопканы басып кайрылсаңыздар болот. Топ 4-чү жигиттер мен Жапканын аккаунтун койгум келет. Аккаунты жигиттер заброшенный эмес экен, бирок Жапка тилекке каршы өзү ойнойт. Уровень жигиттер 79 уровень, 92 000 лайк. Пропустарына келип карасаңар жигиттер бардык пропустарын алып турат. Жада калса жигиттер 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи пропуста бар экен. Ушул аккаунтка жигиттер канча оценка бересиңер комментарийга сөзсүз жазып койгула. Анан жигиттер мен өз каттагуучуларыма суроо бергим келет. Эң күчтүү заброшенный аккаунт кимдин аккаунты? Прям тиктокерлер или блогерлер комментарийге жазып койгулачы.